Pinaka na beto ko ni pinaka chunga ni biscuit kan pinaka na Baker's Fresh breakfast crackers. Beke muni na sagay sema mango and VTFM Facebook live sakin to pagito kan VTFM. Ndrenre ngamode. Aro ko ni ko ngunsi ta ko may matagal na biscuit mo. Au ngunsi ta Sarura kan matagal. Eu sa ruwa na matagal lai. Au ngunsi ta chugo ndor matagal ndor paket. Ndor matagal ndor paket. Mama. Sara mai ko naksa. Au boleh man na biscuit ko na Baker's Fresh breakfast crackers man song ko ni Fiji showcase. Saan din? Oh, pabili na kanin total kan non to budo punches. Punches iyo. Ya, cuma sarang kaya. Kalau sama ni boleh tu mikir nan tuan nak katin sarang tu sarang nak katin boleh mai. Sanjir. Tu minggu mebar. Boleh kan dua kan mata kalian tuan paket, dua mata kalian tuan paket. Sanjir. Aku pernah katin sih menggai dah pernah mahu, aku bisa entah betul tu kan tuan katinnya. Ako pa ni bulit to sa na ni patatalo ko tukun sa gabi. Yo mo to ko mo chine kena lebang gitor to ko bibi nang bogi bigebi. Eu na sigla no signi sudo time ma debo o time ma na buta. Time ma debo. Saru na ko ni non. Asa be tukun time ma sa tolu. No, sigin sudah niti mai madebor. Sabe tu kunu cukup pikir, nada boleh kawalo mai lambas. Seti, oi, happy birthday. Saya. Iya. Taruh na kamay, taruh na. Ano taruh na kayo doon naman nasumi. Nada boleh kawalo mai lambas. Na kain do tak kami na buno ba, na chuka kami na buno ba. What happens in lambas Stays in lambas. But de kaya kay pop may bango sengay. Ako sa talo na. Ako siro nang wani tong bere. Satir may muntek. O iko nga sa tukuni ko cuma sa hal-hal Kamu dola kan nandun diskusi ako. Saya kan nunggu tu masa sa tukuni ko. Ako nandun diskusi ako. O iko nga sa tukuni ko cuma may bakay ko. Pero na basu ditilem. Kita rumendor biglo main bali. Ano ba mo chick ba happy belated birthday be iti may manambuta na sa bakin dua. Baka mo binasa. Iko sara. Nano. Ito may garab kina. Ano na buka to tolomia. Baka mo binakina bubali linggo na budi kina may garabi. Singli sudo na bakin dua iti may manambuta. Right. Sabu ko. Sa tos ko na kita na ni buli en Rakabi en a zone na eastern zone southern zone kena western zone or to na western zone sa confirm ko non to under 18 semifinal na madango Andina. raw sa semifinal na western zone under 18 o Dovo College pata kay Singatoka Methodist Secondary School. Ano ni binaka? Kurun buli roro nga may nanronga. Karon ni semifinal ni under 18 and western zone raw na dalindi kino rato na bula pata kay Natambua High School. Ya. Dari na Southern Zone, sabar ni usia bakandita karena timir na semifinal na matang gua na under 18. Right. Nang gitu nga mana matang sawati, o subagra may tres takit dadli sara under 18. On so procuro siya. Iyo 62-0. Andina. O maris talaga under 18 tres takit ratskuna 36-0. Andina. Na tim ni gospel abang ruka na tim ni Sacred Heart College and na rosa nga bulu kay Vitu o na sino secondary school abang dabori way din na secondary school and na tul sa bulu kadua kay tito sebentar ko ni sir tutuwa na may o de so china timi artusan na semifinal ina semifinal ni Southern Zone na under 18 sa na confirm kay na Subagrama Marist gospel pata kay na sin to sembarangan itu bana o de na timi na sotobata and na madongo and na Southern Zone. Ano ba mula chika ni bikam ni kasaran na dobi to ko ni nabuni rugby league. Iyo to rugby sumi. Dona ka sa to so takit sumi ko na level ni rugby sumi. Iyo sa switcher ni iyo. Sige do rongo sa tumay mo. Go dona ka na keno so i. Ko le sar sar ma dono mo. Ira nangoni buli. Nangoni buli mai. Oi. Oso dona ka na no sa talita so no na rugby sumi. Sanje. Ya nangona ko sa nang garabu kin binakin no mungito bikim nan do ngito rugby sumi ro dona ko no binakan na ko chikir na ngito. Doon mo naka. Ay so binak. Ele talaga nanonood doon gitor sa di kita katiko nang gito mampalete ni lebo na club me walang ira bina katatiko na doro mo ito ki. Irna scout rala ko chumay balay. Orto may rede chiko na age group ngo na 15, 16, 17, 18. Sanje. Kaya ko sa to susumukin na deans me sa falata kaya ne was na under 18. Ada 18 eh. Yo irto na scout chira rede sa may ko to sa chunga na age group ya. Ano nando ko no. Sa dina ndangay reda. Na kena lay to ka na ramata timi nengolir sang tumbu da kena level ni gitu. Doon na kila. Nirse ngarabi ngani nirse mo. Doon mo bina ka. Ka ko usaba ni binato ni kada lay tumbu do ni susu. Da to ko ni ritsuna lo benda nirsam do na talent sa da rede bira. Ka ko ba ni balal ta kada dono mo no er na gelia baba. Erabi bu kital me kena lebu. Au talon man to be kita me sa tinikin no to ndi na mo ngona ka Tini talan gitu ko. Sangai ko na talon ni ko nangona ni curfew. Iya. Ko nangona ni curfew ndorang ona curfew juga bi tambo na bila ko aki. Ona curfew nga ona COVID. Sanga ona Ya do na kefu ngani kefu. na curfew sebenarnya na ni covid.
Sa aku ada cuma nangoni rono dulu kono ku. Oh, kefiu. Sanggai tukuna cuma nama tentu. Menggai walu na kalau nambon. Aku talento na leno no. Tam. Me bela kayak gitu. Me santi ku kedi bar. Sa, lime besu. Dora turang ningau. O ko e cuma nanti. Amba ngau kiyo. Tu menante ro turang ningau. Gai singale mo ngai ngade mo ko e bitabole na rewang. Ngole ngamo ko e bitabole na rewang. Gai Rusia to sibo tabale. Santi di dorke soto dor ngunyang kono man. Ngunyang kono bat kena ital no mengau. Soro cungo ruwele tu ngoro ngai tarong ba soro kono kalau kono sambung tu ko tabal. Sabi ter kalau. Ko sabi be o cina nambung. Oye musange. Atu kono soro tabal na kunyong kai ona bes. Nalla osa cungo be kende ibi cungo isuba. Wallo kalau ko tamputal ndona lenu no me bela kai. Dar ngununga dar madarong. Ngununga ke vai kavi mode mataklele o cina katalo ngai nandar. Ado sartu ngako na basto pe. Sarong do kono ndomo ni lori ni sarong me. Iya. Sakila sarong apa. Senga tale ninga induang go ubi senga soche. Senga tale ndono lori la ko Mission ngau. ko tombale tu ngako. Done sarong na basto pe sarong do mo kono sabola ka mana lori menda kun. Tombale tu ngai o kemro kono footpath ati ko mengas. Gas itu ko sakil mana lori ni kono lori suci sakil me yasan. Saya nor kono suci. Pai. Tamata bebele. Iku kila na lawa cukup bicu na kono wala kalau sa tamutal ndono puno tamutal ndono lenu puno bela ko tamutal ndono lenu puno bela ko juga ko Dora tamata bebele boy. tamo bela ko kita cukup wala bertalan ko bertono bisa nau abala ulang juga ko ngasi cik abang kami ayo akai bono le buko bos kerja saja ni turun ni oh turun ni ngau cukup sarme be Cusar menantiar. Tu lagi. Tuanto. Oh, si ko mga dolo man kato makako. Katserge. Sanga na tutolangan no bakasa mo. No sarong to kono lor sa kila kausa na beso. Angay tiga bungkas ito kem ro kono footpath. Ay no kono sucia ke bono le. Brada. Tamata bebela usana beso ni ko. Sa kila binak saran sa wolo ko no mo tamutan don. Tamutal ito na bigyan mo. Mata mo binak ko kita. Tuno kon tao sa bala ulo ko ko ungkas. Kurang akhir merawa. Tidak boleh bersama juga main Andre dengan modemo. Era Era Vito Corvina kan di Bakers Fresh Breakfast crackers. Kay nama kita talan Andre dengan modemo. Kami dimatakan naman ito kani mic rando. Rock selamuta out sumama. Ayaw mi kagalo mula. Ni mo ni kalungata ni maraw tiko ni mo